تماشاوان هجا نهال گل ما دجنه جوان دایک دجنه خوشکی چلنگ دایک جوان هنه ام ناج هر دیاجی پرسن جیانا وان ام پیشش کی پرسن ام پیشش مزگین بپرسن مزگین مرحباش داره قواد بشترش بو کاری گند مرحبا خوش درازی هم باشن رند خوش درازی مزگین ام تخوازن تجمر هنکی بحثا کاری گند بک جیانا گند بک تو جنک جوان اول گند جی جیانا گند چاوایش بوده از پیشی دست بکن از بپرسمشته چند زاروکی تهنه زاروکم یک تنی یک تنه تو چاوا دجیل گند مثلا جیانا گند چاوای خوشه نخوشه زحمت خوشه خوش ولا گند عزدكم يعني گند خوش لگند هون چی کاری کن ها کاری وچیل گند ولا كاري ما دوار مريش كن أركنه كاري مالي هو تو بوک بوی هاتی گند یا تو جبرید لگند أسبوك بما تمره توش کی جا گندی هات اش گنده چغر قيمة گندی چغرقه تو هات بر ایجا الفر مثلا ت غریبی دیت ندیت گند چاوا بود نابره هر دو گندا چه جداتی هی هر دو گنده سوره کند ولا عولي زور بو يعني سبرا من نذات مخربي دقشان أزونا علمي سبرا متيدي زارو كمش شي بي يدي سبرا متي مثلا زاروكا تيل لگند جانا گند مثلا جبو دایک جوان جانا گند چاوایه ام بيجن امكان يقندو باجر نوا كيفن نها جانا قند شاوي مثلا زحمتي دكشين يانا يا جانا قند قالك خوش ولا قند زفستاني زور زفستاني آفي منا دنبوس وكي بهاري خوش هافي خوش سو زفستاني تي زور تقول زاروكك متنيه تو ناف مالبات دي مثلا تو مالبات اخو خاصيه اخو غزوري اخو هم بهفر دجي ناف هفدن يعني أري أنا خاصي أخو تمام إذا باش مزجين أم نها إجا أم جي رايسة نه رايسة أم ببرسن إجا أم بلجن هلا بنار إجا رايسة شتك لجند في جند خوش وجني بدو دلال جند خديش ورازيهم خيراتنا ومسرچاوي مرهاتنا ساق بيجانا مقالك سباسياتك كم أم تخزن راسيات جوك جنك جوان دايك جوان جنك خوشك مثلا جني جند كش خوشك بونكش وابجلو برجي هرمي جلو برجي كردواري أم تخزن تجمر بعث أجيانا خوب كتو شتكل ولا تشكي ناكن يعني محمد خدي ناكن چار زار منن از وان راو دكم وان راو راش مشتو هون قش جوان وزاروكي وما زاروكي وان ولا هم يعني مر الواد نرمر امريفانا برافي 20 سال نه ايش خون 20 سال نه او هم زاروك هنا اري ولا چار زار منن منكي يعني زو زوجين بوي يانكي demek sıkıntı ameci kayıcı ya herhalde. İnki zarram gredane. Na o tedbeya havale medare kare çoli. Hunç beriya mant kenene. Eri vajite. Bavi wan lehinde başkayı em tane başkayı. Ne varayı? Bu ya inki sıkıntı ameye ama çok şükür. Yani anuka duruma merinde. Az ciran ama bavi khum az haruga khuduyunum bire khuna duyunum buke khuna duyunum. يعني خوش عن قوي كنا ورنده يعني سبي وقت مرف درد كيف مرل جند به هما مر بينا دكشين مر زانوا بينا تشتي مر مثلا بيجن بينا قلوجي هاي بينا دارا بينا كفرا بلا خوش نه اري ولا وري چغتو باران دباره بينا شنايتي بينا جهاتي بينا چيچكاتي چوك او دكندنگ دردخن يعني ويا كيف بينا اخيتي اري ولا وري و بينا اشتي تغري يعني ام بيجن بنا اخا فراش بنا بارفما وان باجار يدور تشتري وري ولا وري ولاتي مرا خوشما مرا الولاتي خوياني كانوا كيتشما مرا بو خوش ولاتي مرا نر ولاتي خريبيه يعني خوزيل في درجي فابريقا كياجي تشتك ونا حوالي منا جينيتشانا جمع دور جينيكتانا مرا واكيناش خرا حياتا خدام بكرا نهار رئيس مل جيني قلنا قش بغزيمن او قش بجلو برقي مثلا قش بشفي اخبانين قش بكاميرن قشين شاندا بري يتشتك شاندا خوان دا نكرن وري ولا وري الفي دري هينجي ام كراسها الخدكن ام خفتانا بر انه دوغال مثلا حياتا ام تدا مخناك نما ام داوات الخدكن ام شفي خدن سري خو ام
قایشا خو گریددن yani hinci ve ava yöresel kıyafetime hinci çok şükür me benda nekiri. Yani çanda heremi hinne? Eri valla varayı. Hinci em nevun have bajir. Maşallah em nevun jî. Welki navirinde. Mesela hunhin be çanda xwe dijîn, hunhin be em bêjin bi her hawayî. Hun bi her hawayî mesela em bêjin hunhin bi cilûbergê xwe, hin bi xwarina we hin çanda berê ye, em bêjin hin çaydanê we bîle ê berê ye. Yani çaydanê we bîle hin ne ê serhevîn çaydanê şînî hin tiştek ji çanda xwe wenda nekirî vî gundî ez werzanim. Warayı dokri. Hinci her tişt fena berî. Yani hin avka em hin nevun bajar şekli. Em hin avakina devam dikin. Hunhin ne bajarîne. Na em maşallah em qenevin. Em ji xwe anka memnunun yani. Hele ka gelecek çirrême didi. Mesela te goya zarokê min hûn ji aliyê aboriyê mesela em bêjin ekonomî. Hûn zehmetiyê dikişînin yani zarokê xwe zehmet yani çîk zehmet geçim em bêjin yani. Merev zehmetiyê dikişîne ji ber ku tunebûne, ber ku kar tuneyê, ber îştune hûn ji wê zehmetiyê dikişîne. Na wala çok şükür wa zehmetiya me anka tun yani hevalê me der dişixulin divê em rezîl du bire hûn rezîl nevin. Yani me û zarokê me mêze dikin. Em bê em tunebûnê duyînin na. Mesela vê derê market çêbûne firin heye. Yani vê derê awa çeka, magaza çeka vebûye. Yani wa tunebûna berê ez bêm hey weya tuneyî. Yani hûn ji ber halê xwe didin. Erê werayî em jî tabî em jî mücadele bikin ki bira heta leka çer dibe. Heya va zarokê me hinkî mezin dibin. Hinkî ew jî xwe dibînin, hinkî kanin xwe mêzekin. Hereka çer. Ama hin ji bo wira dûr e ji te re bêjim. Hinkî tê hey qeyçaxa em yaşê me hinkî revlemî bibe ez dêm zarê me jî fena me bebe fena hevalê me bibin. Erê welê rastî hûn hin ciwanin yani bî emrî de eqwa zarok. Hinkî giran tê. Hinkî giran tê qedera me re de çev me re hêviya bibîne. Yani mesela mana var rüye ve jiwa xweşik e mesela em bêjin belî yani diyarê ku xerabî tuneyê de nav yani de dilê we de ser çavê we çoxiya ye veya ew jî ji malbatê tê mesela em bêjin ji gund ku xayintî nav di tuneyê nebaşî tuneyê tê de rüye her kesî bikene. Erê werayî vê derê her kes yani jev hez dike em cîranê hev mesela em derin hinda hev em ba hev dikin her kes derû tê li vê derê mesela kes kesî ra ew ê najo mesela em bê dijminatiyê najo em giş hev hez dikin em ginav hev dane em giş îç îçene yani hîn jî çok şükür tişkî xirawiyê tuneyî. Gelekî başê em niha car ji mizgîn bipirsin mizgîn natewê keçika xwe xweşik te xistî hemêza xwe tu çi dikî tu qîza xwe hûn çi dikin niha. Valla min çer bikim tişkî nakim. Ka navê te çî keçika xweşik çî navê te? Nehîr. Navê Nehîr. Nahewe Nehîr. Xewa wê tê. Ka tu nehêr hûn çi şev dixwazin niha? De baş e mizgîn napeyivî. De baş e ez gelek spasiya we her duya jî dikim ate jî û a mizgîn jî temaşevanê hêja em vê heftê li Rihayê li navçeya Swêrekê li gundê dehla reş bûn. Me jiyana dayikê gundê dehla reşanê ser ekranên we heya heftekî dinê ji bername jiyana dayika hûn bimîn di xêr û xweşiyê de bi xatirê we.